asew aduro ni nie Dawood Herbal Mixture aduro wi me yire nom sima As a corner for one mama Jiwedi. Dawood Herbal Mixture, the mammy dish ya chess or call bit my friend to see. Bra, Bema, with a chow. Dawood Herbal Mixture, Savinina doing it. And Cratui FD Agiatu. Adi, honey, I never surprise you. Edusa Herbal Mixture, any Edusa Herbal Capsules, and no who dreaded there. You could debril. Who said that will complain with Sissini Koowaa, Epe Ajiwakade, Edusa Herbal Mixture, any Edusa Herbal Capsules, and no who jack a sepan and neck. You could debril. William, a yama money mema, Edusa Herbal Mixture, any Edusa Herbal Capsules, and your Koowaa Sicilian drink a sepa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Miss Rotsnasi. Namen seven. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Emma Memejina Brani. Na a yemay. Ah! Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, when you come on, mammy, I drum one. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can keep? Yeah, I'm sorry. Obie to me, I just happened for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA, I should share a dreading and cat to him. I dare to say a year. Debbie, I'm a casa, you are haban, and you are haban. Yenina yenim see a free baby and haban. In Fasoben was so. Yenim some fasun, you move a bit dogu, you move a bit bonnet, drusa or shares here. A haban jenny feature with him near day. But trying to say, did you anaba for habano essayare? A casa haban comoca crab and a bit media for haban. Say a can haban be any haban, and a haban be as you might. Eh, you go why you did, but you said yet at the fufro. What I say, Habaya, Sebi, Nipa Blinimuno. Saban Cronwa, and a dear Nunafa. It is a Sebi, Arabia, how Nipa said, Dawso Biano. Unyo Bionim, dear, or Bionima Habaya. Enche, Nebosame, Yemi, Bosmino. Enche, Habana Crona. This is when you be Nimu. What Timaba was a Haban, we say, that's it, Enocre. We GDN Bibiano. Our Habaimu. Me bompire krana na se bi bibi simple krana bompire na se nyame se onkyere obi a wonim di e wa haban because sankyere ne ene ya se bi no be free sraba e free haban krona mu tu be shi obi to se me a yisa pompire nko na me ni ndo yare obeba bia wo be che breast cancer for no na e che kakra but se ma do be jiwa within 2-3 days bo se ahyase nane bo se ampo bebre ba no ampa afede enane HIV so 1 month. Hepatitis B 1 month. When you are 1 month straight, because checking every mojan. I had drawn the war, me mom pie or me near suffer. Me do sina me drew kama. It be so bibia. Set me Kumasi Quadaso. Udu so for liar, now afro Quadaso Agrica. Ube see what women's training center, and now as a Corridor bank. Ofro Agrica. Udo do one ma also Pamagana. Medasi. You would D4 and you would D4. Or D4, na ya boy you for bad. What is a war for Lumba, Metabo Nidino or no? And then I never more quote, no quote no more sem simape. No one who say, Upe baby pa, Upe D4 bido, Akobata noa. You were D4 mu a hodo. Minimo how could I how or sharp down for her and I have how be hunina, Moburafo, only be a panabasa swans. And it is a woman say, Oh, Yalena Bana na catch her or no more. Watch you, what's it? Nah, cover Edmund Bank work to make this. So you come once my father can say, these are bastions, my mama back working way.
but I'm a near with for number 1, but I'm near with Zama, pick car, and I say, I don't have bow, half past name, broke 4, name of what's the Muala, it is a bastion, give it take, or by the end, Yada, for die, yeah, more burning, but pocket, what is the best for car, and I'm not for Mr. Pocket, we saw this many Mr. Pocket. Baba Kaba, Mafia Malako, where you made the Zo, Koowaa TV. Quickly, my child, I am right. You would D4 and you would D4. Would D4 na ya boy you for bad. What is a war for Lumba, Metabo Nidino or no? And then maybe more quote, no cotina no massam simape. No one who say, Upe baby pa, Upe D4 bido, Akobata noa. You were D4 mu a hodo. Minimo how could I how or sharp down for her and I how be hunina, Moburafo, only be a banabasa swans. And it is a woman say, Oh, Yalena Bana na catch her or no more baby, our better. Na amodiane di kosisa wo ubenya hoto na wo ababa bedi adanse nyamensa woni so nema woye buradwene entiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko aniji se be wo ni se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na waba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra your friend and I go up for a real for no way Japekuru. I don't know Yamidi Maya power say I'm fan chapwa. Media media and say, Minyam so many for the engine, Miss Michian can we see a mob for all you. And I'm a show. Na Ubana Sunyan Guanti, as said me mo Yamia, some now no me. Ubani GDS Mama Yabane de na Yaba you try how by better one see be asante for become mi chacha mu prise Yabano na me kesi bi say Yaba courage me di na ye de ebrem officer be ya ekwesi say no wotwe empemo ebebo absolutely stories making headlines the world of shoppers I know na ye de ebrem stream live on Facebook Kumawood TV stream live on YouTube Kumawood TV as usual channel na wo share na afoforo so etimi enya won chefa wadaroma your opinions your comments are so much welcome via the comment section ewo hono whatever be can kind in our area ma WhatsApp line that screen so you pick it up and then you drop all your WhatsApp messages. I'm going to read all of them for you. I'll read them because you use the data to send to me, so I'm going to read all of them for you. Well, yeah, first the PSC Emma CJ Fashions Kumasia Mekum our Jibre na Oshama Tade Abribia. If you love my skirt today, it's from CJ Fashions. Pen was 0268 505021. Now when you urakwami somewhere entertain koma all local fabric clothing or so I crowd say obepam Eddie a show on customizer obeyamo a man mema montare nyina no mompan kodan CJ Fashions Kumasia Mekum. Udu Sweet FM ne Ash FM Junction one a billboard nisi wo directly opposite Odani Sports Lensrap ena Vanyo Pub 0268505021. Oh yeah, wait now. Papa man obe mama. Sanso ena ya pass da Emma Odifo na ya bo ajape kroma ono no wajebre na osa sebi yenu ma o madwemo eka o kakra no wa ye krado se odinubna ha mane dun se ebesa yade no edi amount wo dia say why basa etifi na oburo no ho fom etwi no ho fom ekasa basa address basa no tebri no na fa ne koma odifo na yebo a ewo jape krom na onsa ne yade emfama o saso na make am say the same about center for one capsules no adwaman so sanso na mission no adwaman so pebi no nyaro anketenkete abodom poni pedi no ebe free wo so sanso na omo capsules no my infection thing na no every o system nem ama wade wo ho asida bi mu enkoma doctor amagana papa wedru because obi wedra o wedra nkasa yade bi etete no fakwadan no ewo Kumasi kwada so directly opposite the Women's Trading Center
na ukupima enya de obisa de oyade no akọ ifi bim. The numbers no etwa de nchichi e wo screen as you pick it up, you talk to him now. Let's just say emwe bia no or the abwa. Mr. Me say for numbers no. Na freno na onya omwa. Sansa Dr. Dawood the ointments no pebi petri omwa etutu waposo ye wo ye nyina no. Ebe ya dwebrɛ. Sanso and a mission wonya bia. Malaria fever bia abodom pim. Ewo ni pedwe no obe clean and I say ebe clean efri ho. Awa ho ato say tipayo eya abufuno se bia wona de wo so ho na ye hihihio ni nyina ne se obenya eye Dawood herbal mixture na wanonom. You'll be fine like never before. And I don't pay aboafa wonom aso yasne emedi dwumedi ebrew wo mo eneno e better Bushman International so asiwa Agro Junction ono so ebo etwuma. Well, Mami Murphy na mencha mabedwafo na yemfa eye stories no enhihye so na make I will say share the program. O comment na fabra. O comment a ehote. Fabra na yenkan enfama. Wa fa de ehote kra na ye be kan e de amount if you say ni nyina no e ka adwuma no ho. Wini ho a yi ni ho. Enti offer akwabo. Yeah, good. Bibia bo ko. Ya ba ne de na chese. Pia Kujane the body album. And so na eboja yo. Na Friday. Are you ready for the English? That day, ma'am. Dan no munim na. Ya dindin nim dio. Isi ahoho ba na ne ho ko. Ye de omunim ya block ndare. And you know, that's the one. The TBA no. The baba. So you speak the English. Today I'm going solely English show. You are really? I'm ever ready. I love that. I'm ever ready. You see, he's speaking humbly, better. It's my father say, "Oh, let's in the better." As I say, "Oh, kasaboko." I'm ever ready. Hello, Mr. Hello. The TV I will not obey you. Who do baby to know? That's will be easy. Hey, that's so. Hello. Mister. Oh, how are you? I'm fine. You're fine. I'm on phone in table for that. So book at Swami and Didier Naba. The Obe Joshua. I'm on phone in table for. And it's all couple for the beating here. It doesn't matter. It doesn't matter. I'm quite head and head. And in the eternity. But I just say you have improved or you're improving. I told you I'm going to take you to, to school. I'm going to pay your fees. I'm going to give you food, money for food. I'll fuel your car. I didn't say for food. I said I will take you to school. I will fuel your car. Now my mom car to bottom, so that you go and learn the brofu. No, because you're 50 years close. So you're not ready? No, but you're ready for today's English. Oh, and yes, you went. No, I want you to speak a little English. So are you ready for today's English? Yes, darling. Adia, when in Nassau, a toa, a tomb, poflumua, obey. Okay. So, I'm not facing up a face. Say there, it will come. I see. Speak English. You know it will come, eh? Yeah. So you speak it. Go on. I should go on. Yeah. So the road is in my front, like somebody will say. Pardon? Pardon? I love that. So I should go. I should carry on. Oh. Today you didn't wear your cap, your hat. Why? Hey. Did you bring it to me? Cap was same as I became you. So is it in the car? I'm on for mom frefre. Some check cap, mama check cap with you. Are they? The cap was sending no. And Matthias said I'm doing the cap. Let me tell you something. We cap already. It's okay. It's okay. That's why we check cap with you. I didn't know check cap. Sir. Me tell you something about that. Oh. I know some better officer. And I catch me and come in. Let's check up. No.
na ke ye share so ma betutu a empanimfo se di ade wo no hudi ne de komode no Alisoma na me komenim if you say ojama bu me be nti me komenim anesa na me first story amede bro NSA yen nuanum bia wo mo etu galamsey wo mo dia ba betuga wo mo say sabani be legalize galamsey no say on legalize galamsey no wo mo dia o me koto tu if you say juma no wo mo kwada kom say galamsey no dey oh wo mbetu da ye kwese video no na yemra Ebra adwumayeko a wotu from agudi a wondin ene TLG Mining Company ene nananom a wo honom ene kroma ekokasaaye efa galamsey ho ene eso nsunsanso a edebre omanfo ye mpanifo ne nanado se ade se obema omanfo lances amoma ya adwuma ni esonya bibi nya adwuma de ono so mpa adwuma man ni esonya ne nya galamsey no so amaya adwuma anya de a galamsey de nya be ye ya no asem no amane ye ne de ba asase na da prana anya nanado de a etimaye mafu ne se nanado ba se bia me betu asase no ne se me se me nton ma wa otuade force betu o se onye asase so omo se concession ma ye de omo mpa adwuma man ye ne enye enu ni hia ye so ma mpa adwuma man ye de ya ne eche de ombenya te yegum de bia because enu ani didi de adwuma bia su ni aprana ha eden ye enti yesra ban so mpa adwuma bi mfa mara ha ni ye ne se watimi wa kamena etu ntwa sisi a me ko school ni papa ni bi ma me ni bi sa adwuma na sisi a mabasem ba bi bi kaka kan me yesika ko school sisi mi na mo mini 1000 po papa ni eno na me na me hwem ho school sisi nya galamsey ndia no na edito aduane edi wa ha manager ya wada TLG Mining Company ya no edito emebunu no enum se wonka wona koma ento yam esanse se wona adwuma no estart yi a wobehwe se emebunu a ewo krom honom de wodi bebre na na ebeye adwuma ene nyina no eya ade a ye befa kroma no an de wo aye adwuma no enu nti no so mo te ase sa na cheche mo te ase a migide se nananom enkoso enka sa asem no tede de a cheche mu kakra ama wo mo no so migide se na wo mo ni ema wo ho so a ese de omodi eba omo so na nasomo abredo otosimienu ene adom kase ekasae adwuma bie ni ha wo moye ade a ha adwen na menyum se enye ye hanko eye oman no eyare kese a eda oman no so na ekoba ni sa emanipa ni bibia ne nsa besoso no na okoye ye wa ha ubeti no na efiri soro ho galamsey fu eba ha ebeye adwuma nyina obi ani ho ayan question no ha me me assembly man ne committee na tumi ni firi soro ho galamsey foni bi ena yete omongan over yi nana wonya ni okan sa onu ampo kasa sa mani anyokula okay da maburu ne ya na yewura pia ukura ufiri mu no isi ya yitwa ba bi kakra ba yi yanhwe se de wote to de daache unya sika ni nyina na wanti mansi fie nsi ukuru mu a so be na woso kuma se hene ntiase yaso yentu ni se ne amutu no na go so hene ntiase yentu ni ntu sika bedu ba benya no be si dan yesi he ya se utu afuru ukuru mu akwetena ama no ne ana ade bi we se ya me ani mra ye ho so ye beto ye nananom na omunim se gold shefom saa no na adwuma ni ho saa obi anya adwuma nkeda so nkasa company nda so wo ho ama obi a ba wonu sa asase ne de dogo kofu a ebire bi be betuma sifie ko tatima berekum ne ko abroso esi kwa ho nyina anya bogafo enye ayi omom de pen twerefo enye mpifo eye sabi koko krachefo ne sisi sa abrosa no uko berekum akura abrosa wo kwan ho pa ne ho enso koko krachefo nkwan ne sisi sa afie no etimi de yamatu kwan ndi ade na sa aprot ne da ho na de adwuma bi ani ho no yenjeje ne mfa ndo mfuo yedua ba yere bebo yedua bode ye beba bankan ye betu ne yenya bibi foforo so nye na ya adwe na ye sika na ye hu ze hwefom na bibi ni hunu ba bi ade wa abere ni hu ano na no wo pen tem because quick money line na tie mu ja sa godu na nhye so kwa menkroma mo pen so di sa pen fo na ba ne no magimi no mantu godu na anya adwuma asase ne sei ye ma ya ni mra ye ho so se sei se mu obi bi ga tro man na munyam twumomome ye ma adwuma mra ende efese ye tikroma ye nya ne yie sa ne mposo mu ntumi nya so a eni kwan se o man ye sa so mu ni ho ntumi mobra sabi ye nyina ba ba no mpa adwuma ma obi a ba de habusi efiri no ba bi efiri o se tra ne pa bibi di ensa ye ti mabru ne ntra mpa bibi nsom sa ba ne ba ye wonyo fa ne se oni ho ababa obra ye ni ne yesonom de ye ba wi ase kra nyom nya ne timi ha ye
but when you adna wutumi kote wo checking go for ebro ma make you Ghana ha bebre wo muni no mo se ahwe mo hwim abrabom se mete gods ma hu se mo amabakum ase that's why dina babusa no ya hwe o man kwa akire body ani aden be fa mu atimasi so ama no edo mo tro bi o mo nto aban sem ne ntonkure no mo nsinkete se o mo ye ne be ye ba mo nya de be sa sai achi na daache no ya sa bebre mu nko fofoforo asase ne kra na ye sei eno onye sika na peproto ato ache okwa chichichichi ansa na ntimi nto kumasi adum proto no na sika das wo no na wo homete na chichi ne sie nya mum ntu galamse nya na daache infa na ye divie mi gosie asa be bo bra nyina na wo sinim ponda fo ne ba okum na ni dan yansa be na wo bna bona abo yinim uye sika ni kase je se ya kwam despite mu wo hoyi na be ko ni krom se sabita frache ni busia ni dia da ne bonkum so ana ne ba bi ye wedding die ko ni krom na akoye no ne ye ba ko no oni dan ya ne bra obo enfa so be na wo so dana na gu hu fi ye ba sira magunu ne se adwuma de ni o man ye nyina ye tempenten kwa but no mo kwan se galamse na ese ya sase se nsuo no sa word na ya na ye use school mu no mo de kire no mo ti ase se ye ni ala ya sase ni ya bo den ma ye no se no mo ti ase asase na ne bo de no ma diska na chi pese ye na ne asase ni muntu dina sa nyima no mo ye bebere wu bebere no Kristo asase a wabo no se so de wa ho kire na nim papa na wo ye bone a ono akora be yi ni se frizo ma be wu awu mo nim panyimfo na chi nye bone mo ba bi a o mo nka nche panyimfo no na mo nya ba force no beso mo de se asase na mfaso bi ani so ma mi sa se enti 77 pedu asase galamse ndi ho a e mabuni bi adwuma bi ani ho no kra ba da be nya na me bi so mo ye ba da be galamse ye te nye mama pensu ya na ye be hu galamse gidigidi ye ba da be ukokro owu nti na obi ampese ne ba ko galamse ase e ba da be adwuma aba etete akromfo e mani pasua wi no na busuafo bi ko obi ba ye so obi ahye amu ko obi ba because nia woni ne ye adwuma wo hye sa o ye na de katakata ntutu na se unni Kristo adwuna ne be se ye nyina ye bia ne o ya ameye ne nyina ye nokura nya adwuma o mbe ba na o mu nyina ahye onye hyefo a na o ye kromfo mfaso be na we so adwuma we mu kra ko ata gold ni edi ache no kra de suban foforo beblo gold angasa ni edi ache no obi abusua bi de bia hyefo mu kra no yese se bi o mu nkum nipa muntwa moja nsa na motima yi ehye na akopie sa asa ne so koto na so do pe ko yi enyi moja na nsa yare bi okro se nipa mo gene ho ansa prikukukukuku skesu munya ko yibere ya ha nyame moae bra woni galamse fo ya adwene omuni munyansa okay omuni munyansa no hene no wo so sebia so sebia nyaado wo hene na adwene su a otumfo ngogena sase emfie ni nsem isa wo hene wo tikurum de action sase na ye wo dia na efiri soro na eba na ye de let ble honum se ka chese mutu galamse na wo hene na sase na ye wo dia na so ye de efiri soro na abenti no mehwe ma mmotu a o common sense na no hene adi bo na ko kase si ya e be kase nipa no e bia wo jojo no wo kana sem wo ye ne niema emfata ade ne ya bra ya ye pese ye mla ma nipa ba ko ya bra ba de whole country ni nyina sa ade na e ko so emwa ye e ma ye niema ye nsuo ni ade nyina no da bia no ye di atem amanfo trouble ti di atem amanfo tra YouTube di atem bebebe ye ka na wo hene ye di kamera be susu na wo ka wo ka chese fisuro de fisuro no akufo ado wona asase no wo adi bi wona ko kasisi ya akwakwa be di watem akwakwa to be kan ko sese ma kire wo eni ko se wo hwema sa ne ma no koso wo yo hene eye wo dia tumi ni ye wo dia ko mo ni mu nyina bibi a hye wo nsa wo ka se mpuna ene epunu enye sa ene enye sei eti wo hene no utu gold ni bi se wo tu bia ka mo kan sanse mu no enkire ye ye no ne sai na amre dai ade na etwabeto ye no hwede kromo ye hwede ensase na ye ayese mrek na yi no milo no ayese milo ti da sa wo jo no ko kasa se mu kire e ba che ye ne a wo pa che sei wo hene no pa che sei enya be wo no mu a enya mu me nka ho asem me nka jem se be so me yusu word tanta bi mfa wo mo aya ba sa no a wan kasa no ya ka ya bia no ya kasa ma kire mu a aya na ya kasa ya ya adwene yeah adwene eso mo na mama mo kwan ana sa de ma na dai e koso me ya sama eso wo yin wo baka se e firi suro no e ko fa na du ko ni hire minister bi na du ko ni hire wo ene se wadru sa nese wo yin na wudi no e prom wono kwa no woni agi esa wudi bu o man no wo bana ni na ho alright na ane sa otumfo wontu no okay won pedi pa fu from fancy so ya mpo hina na dwen ya nkra dwen
All right, and now me come if you say me bush for your more opinion said about yours. It's so much welcome by the comment section. I hope what they buy you baking kind in our area more. Let me quickly go on Facebook and then read a couple of messages quickly before I go. If we do say good morning, sweet Diane, sweet Bishop and Ojam. Of course, your French brother says bonjour, la grande famille of Pap and Diane Ojam. Your brother, thank you so much for your message this morning. Georgia Sapo says that hello guys. Ojam, please don't disappoint me today. Try better. I think you're talking about the English. Everybody say the Bishop and Ojam last Friday. The English was very good. I'm quite positive. Say good morning about Diane, Papi B. Good morning. I hope everything is going on well with you and your wisdom crew. The educative and learning show is going on. Please don't forget to share and enjoy. Thank you so much for your beautiful message. If you say jump, please. It's not too late for you to learn English. I believe strongly that Ojam is going to learn much more. Georgia Kwesi Sapo says that no. Only offer. Anyway, no, only offer own is better. I think you're referring to our brother who says that, you know, last week the English was very good. If what he said, I support these people. If what he said, Nana, they should stop our money and open work for us. Okay. King Sack said that good talk of Lumba. So Johnson Nanado is using the money on the citizens. Mahama use our money to remove panties and buy houses for Tracy Boache and Miss Bell. Thomas Cheba for William said, Diane, good morning to you all and your crew. Thank you so much. Go on YouTube and then bring your messages. I'm going to read all of them for you as well on the show today. But my second story, I'm a day bro and it's safe. Nanwa, a year if Yashua Snega, any Aisha Modi. One will be starting with 2 man away. Now we are 2 man away. We 2 man away. Now we are 2 man away. A man for Becca say, hey, they were dating themselves as well on social media. So much. It was so hectic. Now, what you mean say, wait 2 man, wait 2 man no. If you trust nigga castle no, which mean we 5,000 Ghana city a year now watching. Now we and a man for a table woman no. Eddie soon say Ghana police. Ababa wait to me being no aka. If an amount for suspected no, a man put me through you know shades on hey say wish we. But the CBB no say we need evidence win to me into an amount. Be not say Ababa wana ka say to me abet soon no mutu kind. Abeka so to me shiwi 5,000 a year na watch ya. Na moto mo trende monko na monko channel. Yes video no na imba. Still that's Uncle. She called the man and the man answered. Yes, she was calling to apologize. Do you know, more times whenever she offended the man gets angry, she calls the man via video call to cry, to pretend as if that kind of thing. So, is the man like her boyfriend? Yes. Her boyfriend? Yes. And this man too, no, you've told this man that he's the only one you are seeing. And then there is another man in Ghana, you've also told that man that he's the only one she's seeing. So this man gives you everything. But you still go, even the house, no. This man gave you money. You took money from different people, and you just spent it. So this man, when everything happened, no, even after we came to the church, I was like, no. When she got up for that $2,000 thing, I don't understand though. She saw she before the man came to Ghana. She called the man and then saw blood and she shouted. The man wasn't coming to Ghana. She was going to. I understand. So when she missed her flight and then she was calling the next day to apologize to the man, and that was when she saw the blood. Yes. So she saw the man with blood all over him, or she saw like occultic stuff or what? Yes, those occultic. So when she got, did you see, or she was the one that told you? Yes, she screamed and then she was telling everybody when it happened. So she was scared. So she was telling. So did the man call back after she saw? Yes, the man called back. One of her friends told me that they were in the car and the man called and the man was like, "Don't tell anybody." For you, but some I'm so disappointed in you and your explanation. Someone I met you on a Moisha Frel and asked you to forgive her, and you told her to fuck off. That was so gangster. And now some of us,
Bawudia, you knew the boy was lying, yet you recorded the boy. What was the reason of you and Elikem recording the boy? If not to leak it, no recording said, don't be happy. Yes, when Moisha called you for forgiveness, Moisha was sick. Moisha was yare. Moisha was yare, adrimu yare maka. Moisha was yare. And she called you out of a sickness. So what's the reason of recording the boy? Nelson is lying. Nelson told me a different version of the story and told Anekua a different version of this same story. You recorded the boy because Moisha capture bloggers so that you also get the revenge. So it's admitted. If not, I will record this conversation so the in Sama. Ubebo restaurant. You see, you fire and Sereni Pao. You are read your mammy. You fan Sereni Pa because we don't know how tomorrow. Obi nim the better watching. And see, I ready. And Sama, as a businesswoman, after doing this, make my so friend. You know, I call you to order food. I am scared. What if you record me? What will you do with it? Enter here. You are a lady, you are above this. You are above this water. To allow Nelson to drag you there. And someone Nelson, no kind of boy. He spoke out of drugs. Drugs. Someone offered drugs. And that's why he's talking like that. Oh boy. I was so many down. And if we are to Mama, rather a lead audio, a Salma conversation between Ono and Moisha Budon. Send a brother was sat down for Nelson. Just say a conversation at a cost so a woman tem. I just say what moon say. Nelson no afraid Salma. So friend no comodia a cost so na Salma a recorded. According to Salman, also on your no and now Oliki Ojuno. Now, of Frey, Nelson Frey Salmano, in summer course, no, it be any aqua cusheno. I will say, Moisha catcher and say, or Kaoko Nigeria, Papa be horny and Jadia, which moon say, or missing a flight. The later no could do, you know, no more who papa who could strange no more. Papanica say no more idea with no man could be no and can. One function is or buy no so or and from there no according to Nelson you know or carry you know and the situation ya over me what film or catch a Salma recording about abonting. A man for say now didn't Salma recording no. What was the recording for? Why did you record Nelson and no? And if you are nigga, so I bet to be Ediama Nelson. But then a blast on a ballet one offer. Yeah, well, Johnny, no need for water. Okay. Omubri Mwabran Genoa. Yana me a coin was a pass on Mubrimuno. Okay. At the end of the say no cressa, you know, Ababa Yare. This Emma Bonton, you better who. Baby, I alien and the buying sources in the free. Okay. Near to see I could do one more. Okay. And so the way I mean, free and shed and young will see people. Once or more on business or more. Women that APSN and some more. You know, more defending card, you already defended. What you say? Diane, dear, what Naku was to put no man in any and some passo. And then the young Diane said your TV. And now after of a catch said, I did not debate free. A woman I didn't need to be a woman take off. The other man free me kwam de shemo na ade no kum dan yan ba so be na de beba wo dia se nti wo se pie na ne nipa na wo se hwehwe no a se pie no muntu ho na mo bi ade yan kwase pie wagu nipa no ho fi kwa ba se mo na mo bi betu afa ho na de ni beba baka ade na yes ne se de be me yehunu ne yekoso na aba omo mbo sa abra ni obi anu a woni sources woni ade bi a ejina so wo ti wi ase na ase sebe umfa ansa nya adwuma opa quick money so onim ko bi fa so nya ni sika nti no omo de o market ya no mo ho no ye we issue bi wa menya hunu mu nkyire mu wi anya me mo bi ko kwan ya fa so no ye ni kura mo yi sha ye wa ha ye tu ni fu bia sister atuoi ya na wo ka na nipa bia ba chim ni akasa basa na ye ja hoko adi susa so ba se so dia ene ya mebo aba so ye se hia se ni nyina mu no sa aka ne se ne a enipa no ho beto no aya na ye nsem hunu ye tu ababa efu okroma mo mma kwan na ne ho ofe na tuni ntinya ofe wani bre unu ya bi ti se ya na aka ne basa sa ba de ne yanim ye ba chena enti ne yetu ne funde nipa mfa ekowie bone a fe na omo se be chema afie mu nyina suro
omunya abrabo no mobo no e wo ne ma bi ekeka ho na se de omunya na tia fa ne so no saa na omunya adwene ye omo se betimi asi edige bese ye kata na beja so se be ye to wona nipa be kata omo de da so ase de yetu omo fo mtim be ye no saa na omo to so da ho aye so be ba be ye omo bibia no be san ya adwene edi papa no wa ya de na se kwa wa ya de enya lese no kura sika duro so wa mpa wa ya de se ekwa fa so onya ni sika ono wa ya de o ye dusted wa bere wa bere e na aso de da kuru pe be di bi one ne mmere enti na oso obi nyamba bi so kakra che hunu se wiase no ba ade so obi nya kokodu aye ne o ma ye ibi ana obebre na wanya bi obi nya nkota ahun godi dim jamza oh na se bi se nkai no krampo na waba na waba be hu amem baby I say ha me kakra ne se oka kire ne se de wo hunu enkoka nti wanu na ha wo opo oku nkadada do no twembrangu oku wo di asena so waba wo di bi no so di bi na ko me mo nwani be bo so no emo amane na Ghana sikanya na wiase sikanya yenya ne bumse obi nya ne bumse na bibi chase wo huna wo won akokodu akoso tena se dibi uni a twon ho wo di ase na se se wo da ho na hu ni pa nyina se uni akokodu afi na abegina we se wa sachira nti wan ko huna no de ane aye Kenya na ye nkwati ase ma edi abrante ne sheda nya boni bia yes se twedi ampon ne se obedia baba ne ni aba no weso no ogin na mo ana still a obese ya obefre na obefre na baby a ofa asana meko bra hon ha me ne say sama no one mo hya anye fine okay mpacho what ma say omo ntemu enye fine na woni nipa ankasa na say ne camp nipa afrewa wo recording na ide na ne ma mienu one wo mu say obi wo no obi nka ade bi aye na ma ne ye ne aba na chelo penipa na sem okay isa asem to na ne ho pre ne se anko benya na wa firim ene wo obi won so o mpe wasem no ya aka ne nko ade pese so hemra ne nka se wona ne ya aka no wa hunu se ne awo kom na me ye powerful chen ndu on ye to wo nti betuma ye bienu ekoye so odom no de record se mpie ne yetimi ntresi man no na ga ne nya na hoto a twedi ampo be shida no lese koye se me ne nya fine ene mate ne ho atimi se no me wiase hunu se ga na me ne nya fine na de ye ya to no so a twedi ampo hu no okay no so implication da ache all right okay ojam mpacho brembra ya wa ram ka kire se ga no nya sakra no sakra ayi bibi na wakode ne ho akowuram no wa no kan sa asem onsa ede di ba bla ne de wo de so bo ko bona ede wo dan ya wo to be bi na se bi so wo nko be bi no wo bi bia be ye wo hwo so asere wa wo hwe ne to hwe na no no anwe ni bu ti be bi a wo nante ya wo ko ye no ana ko hu bibi na bibi ehu na ana be fa mic na ede ne ko pompe no ese bu twa ne mpo ade so wan ko mu dia ka won sakra e fe so sire gas mo ka wate waso waka wo yale o to mo yale akobi ne bo no me yale koko me yale ade no yale okoko kam ye hu se wo yale na man se hu nkate masakra e fa sakra ma bata ho e dan ye sidi kwa prop ye de ne kwa ka ye to ne kwa e ye ize ka e bo de ana ye ntos wa ko to bia che politin bag mi de ko fi ne body papa e fie ni siswo tin twefo a wo mori sha wusuo kamla 5 ne bottle e musa say we the best one to be say be 150 million say 100 million de o beto o company won na bi je fie si wo o value fie no a hwe ye musa say ye value a ne boy say company won what has one make no baby a wonam ya ko wura ye no a wo hunu bibi no eso na wanya okay eti say wo bi no akodi nkomo na so wa tape a wo nipa no wo duaduam ehu baby a wunya osika fire na wo to na diska de bra wo na ne ka me service asa ne nke fa ne ho dan gomia wo duani ni nyi wasem o na ti na wonam wanu ayo ye no ni wo duani ni wo bie no ayen ka ne ho asem wo bie no wo wiase yan ka ne ho asem yan fifi mu what does one make it? It is a who to na mo bia na mo na wutuo no hwe hunu sa na mo amitu anamoi e be wiem sai na di mbesi sai na maka je se Malaysia na sakra and wa fa nya me he na me ya fa ne kwa ye sie ye easy ne ko pot so kwa sia ba wa fa wan woni nam no so ni nam ayi jije esikado jije nyama eye me to ase wa fa me
Kanto. Yakopama ne hunu yakopama ye hunu ni monyam. Se da nyim ni monyam ni e konsen se the guy fa so a wode be ya Malaysia. E di sa wo ko hunu bibi dia wo no bo samonfa e me ndane meto me. You be say Yakopon person beto. Yakopon atia no. Wona se boni nyina mo so di. No what se what wey so nya wonya da je what tele wie nu ase beto. Wo hunu bibi a bibi kokko hunu no no. To ti bi ban kwani e bobo no ya. Afa no be transie. Okay. Na afi wo hunu ba bi nya me nam a ne wa fa ho bi. Na afi wiase na ye ne dani wiase japade ni nyina no. Na afi wa ho me so kakra. Na afi hunu say yes. Se wo kura wiase japade nyina na wo hwere wo kra. Emfa so ni so. Afi no de wonya no to ni nia afi no be patre ni abrabom. Se bibia hunu no. Bibia ko ka papa ni krede. Aga se sika fa de kwa. Sika eye ize get money cash. Broni be yusu no baba sika ni emu oduo. Na sika fa de kwa na kan da mi so kan mi nya bi. Kam mi nya bi kan to bi mi nya kan mi nya. Ne pledin. Enye ize. Tu mu na kwan na so unya daje enya botin na kopom adwuma we na se beba ye na fa didia. Eno no bi any problem. He said mpanifo se enkontobla sundue wo no. Eye se na ntwina ma sotro da ho. Okay. Tiwei akoto na ntwina ma kali sotro da ho. Wayale. Wako sikadu bi ehunahuna no. Ya tata no. Wayale. She, won pe ba bi mfa na anya sa papa no ba bi ko yokuhunahuna no. Wonya no. Afa no be miam, no be kunu so. Waya de se Nyankopon pagu. Eti omo na fofo ni nyina nkam na ba bi omo de ne koye no. Omo sa fa ne nko ho. Papa me pato na no ne pena sem. Omo ye. Omo ni baby. Omo ni baby omo anka. Papa me pato akra na no pa asem. Ano be hunu ye. Wa be kan. Eti ye sira kwa no fa ne bon ne che no. Wonya biem. Hwe ne ko podcast wagimi. Oto bonsam firi so no de boss asaso so ne bonsam ba munue. Die. De bonen kasa da ba bi okoye no. Wa sa fa ne ko papa no. Enhwe emwa no. Anye sa. Na wa ba be fa obi na se bi mpedua ma ba wo ho. Na ma hu bi mpo na ma ka. Enti na wo so. Dan na ma fa mpra na se so be dwam sika. So omi o. Ma fa mpra. Okay, example. Yes. Me se ni fie. Ma ba wo ho. Dan ma ba be hu ade. Dan me ba. Na wa ka che me say. Me kwa. Me na according to audio elikino emu nsem ni bi na ye face. Na according to Nelson say mon sha no say okoye no di hu ye no papa ne kwa ka che se man nka okoma ne mama no ta sem ma enti so waba be ka won so why are you calling Salma to tell Salma no wan kwa ka video baba wan kwa ka video baba video de ma ye ba kasa no waba be ka kire obi waba be ka kire ojam say ojam me cook a with you ade mu ye no ba so me kan kire o me ka ye den na me ka kire me ka kire so no pa asem so no pa asem to so me town for to say bia ofalumba abo ofalumba mane enti ofalumba so ne wo kasa no recording after the conversation about the to dan se wo hu se de nipa bibini siti a udi mo bla mane ye enipa bibini black man wo hu se de ni susiti a utimi mo bla mane ye dan papa no wo ko no ho no wo se mi bibi no dan mi bibi no wo ba fie de wo fie wo nyina no utimi fa bi maka che se no wo be hunu eti me yiri dan ye na me get dan ye ka wa no tum so wo ye nyansafo ba nyansafo a wo be ka wa no atum enti na penifo se edidi da na yanya didi preko Yesu kra wan fa ncha Adam yes wasim di trom ha ne ma nyina ahye wonsa na yesim finfin ade mfa ansa masaka da wo de ne nsa kan ne ama ne huni so ta se ma make ya dance de panyine to won nsa de particular de we de mesere wo a ne ntam kase no na wo be kum de wu ana ye de na ye na me toate ade azam na because me boa wo opon ya me fa mu nyina bi kura me wu me ni nkwanje but wo no ma hu se wo mobo do ya me mpana na wo pe bi adi free uni idea nti wu a wo nkwaje ba me risk my life but enko kan wu me hu fi ansa na mawu wo si yo mate na wu pie ya afedi okogu me hu fi mi se nwunyi anim guase na ne amde ma nya ko enjoy nti ene me ya ne ameka se metuna se a enti dan papa no wonya bone all right I think there's a point but maybe I mean penny se oko friend in town for waka no enyi mo nsama de no wasi ka no tum na waka no tum bi na ko ye use ya me da me nya dan
All right, I just want my mom share next video na yem bra. Yeah, I bet I set story. Stay with us on Koowaa. Papa me die, me da swale ye no mache no. Na me pie, ti me pie na abosis. Na me dwale mpanyimfo no, amoma ko school. Ti omo no, na me momo die say me kwa ba. Abe fa nkwa omo so abedwale o. Ti me ba ye na me ti gege. There so sister bi tie mu pie wo dem afie ho. Ono say na no die she die she. And I say, oh, I dang. And I see me dance and Cassam die, she Cassam Bana idea. Omwashi, man, and the papa Jenny room. So, about to no phone. And so, coin cape. Penny, the penny is no offer any papa. Or Panas say, oh, penny no papa no. No, it's him of any papa. Tiemu ne firene papa daye jemene okulani ko panaze sede papa njino ebusia fo asem no aweho na enkra no den na wugya wo mu mienu nko a ewo dem ho sa me pacha moda na me pia ko dwale mpanyimfo no abontene ehye o school time mo school na so said the bad na emaja no also ejebi wo dem ho candle bi wo dem ho bibi wo dem ho betimi ayesa eja no me kwa chefini dem mo say last 3 weeks no ena ye wurom no mo babo meter foforo ne maaye ena me hu say kan say why bi sese ho ena me say why dey say me ka kire bra ni ka kire me say me nye fie wura nje si wo so ena me say why dey me njindi I be kumi. O say I need your master. Me nye fie ura. Romana me chance na me say. Romana me chance na me say. Ese engineer na council assembly chere me. Inti wo de osusu say yes am meter no. Na de say aja ne bae. Eh why na de ja ne bae. E bae mo fire service for. E frɛ omo say omo mba. Omo nsi omo mba na omo pipe na wo fie na no ho no. Wo mo ne pipe no. Mba cho bra boys no mo area o. To omo pipe no mo di omo bu dani wuro mo no mo di nsi wuro mo ekukuwe. Ono ma na fire service for no so mo pa so nsi okuta omo. Ono ma no mo say zongo force boys ne say omo nti ase. Sa de tine wu esi a ye frɛ omo amomfa. And they say, Musa, one for so amba. And I was so much more. It's a mummo coy, a mummo coy. Moncasa. I'm not sure I'm not sure. So my yard, oh. But she's don't go and I same way a see, my mea, the mammy no ashe. Na a jato wash your motor band and 7 predators, and she's don't go a year you to know. One any a woman fire service for a CNA, double woman. One more reason, say. A crano shina, your fire service for no more by no man for you. Your from a cano one or by and so no water. I same way as someone. Dana, we are seeing a Juma a good anymore as a fire service. A Juma as a better fracture, me 2 weeks, and a baby. No, so baby, I'm a bund young son of a fire service. I'm telling you, because I'm a cancer manager or my command, no monsieur be free. The baby nim no cut papa, you mammy go school and I'm a fire service. Then I'm a dear remember. One quarter is not topic in a non samara. Bible says, you may be a nipa way through a cramusa way I'm married. Do not judge you may be too also. No could be a check on a baby. Try so be diam na yen munyamshe. Kroma fire service or Muguni penny master of Ghana. Fire service for good penny master of. As a subject, penny for the down on a binomum planet. As a motor one more sharp to Mutu Ganko, moon who be in film. Now, I'm a TV when I'm here, but Jafenam Quantum sending a dear to me. Abrosana to Asube 15 and a jar tossero. No more care, who ye be aba. Near me be near BSO be and be to say Alugota. Not a two. Now, do Abrosana level, then Sweeney Chagum say, ya, we dinner ye, no doom na sabishim. Town, no more. Ghana fire service for I as a police for na from for above you know after omono. Omu drew an ear blue ambulance, Mungo near Bamba, you better to back. Mungo, yo, Mungo, ya police for near Bano, yo, Munyanu, Janiano Mabes actually. Hi, shit. Yes, Sipo Crown Cross here by Yaduma, Mapa Momada. One year, didn't it? Then, Mr. Fire service for the Buya Mufi.
kame akwese ase sa nwenwe na police for kwachi obi omoye no efa so ni danya ntafeta frata madinjim nyansa bia anim waya kromfo tetai no baaye na obi ateta baabi nso ahunu no no afre mo se mumefu mo mumu mumetu ona hum na afa dia wo ba ne ekum ne se omu pie firi ayi ho na e bakra hwe ho ne nya adwuma wo ba ye be kakakra mo aduro no boze siso nwa na ngofo na dwane na dia ba mo baaye mo be de ye po mo be ba be sra ye dia eni akromfo ne kope wo ye dan ya mantam ofo be ba so na ye dan o me ba abe konsori ukakra na ne amo ye ba ye mba so be ne ba so dan edi ya besre fa sa fo na wo Ghana ha particular na dia anim gwase ne doso na sebe otu o mamu fa service ba kure nsuo ni wonka mu na se panyini be ka kire o se ni nyina achi no ye de $28 billion kwa top car aba be de mu a unso mu didi atem da omo foko ye da no na ya na ehima bu ni bia koma no omo so abeka kasetie bi asabe ede no me kura be omo nim ba ye sra omo omo ye no wo ka ni bro omo hwe nipa yawo tu ka se ma mi tue na mo de mo di nsuo kura ba ye na mtimi dum ni kan na ne mani wu ye kura ne kra ho to ne kakra se o man ne try mpanyimfo ne to aba mo omo ne boae na nkura na ebe wuo na nso hwe na no ba ku bi a mehwe o mbeduru wie no mfre kuro wo mfa ba katinza nsuo mre se minim si etua kuro mo fo ka bio o saba no age no ato agumu wa o saba yesu yenim se no offer me sre wo no mo so na sa ene che se o mo ka che kuro mo fo so mo mfa bucket ensensu mu na se na isto no mu wo bi ba stella da na mu nsuo na sa kuro mo no ntitade ni ba bia mo ba na munim sa asa mu di mirika ba me man kure mu nsuo ntimi dum fie gya nka mfrɛ mu man kure mu nsuo no betuma dum fie gya nka ne nipa wo mantam no mo no so nkyɛn mo 4 se 5 na mo beba me ya yam se bebre na fathers fo bebre na mpanyimfo bebre na yuzu o mo luzu o ma dwene nimdia ne position ya de mo no o mo luzu o mo ntiase mamre ne so yefi so just and also me free phone nim tokune na asumdie ba go mo dwuma tanga na adwuma etame se me nua bi kura ka so beye bia me nkasa na no da no free wiase trust me me nua bi kura nim no ka so beye bia me nkasa na no da because me hunu ade na akwa no de anim gwase na bebe fi da bi ebedi atam meti abe me ya ti me meto za ayale ne ma me hunti engo okura abusu adwuma za no ma ngo fada ro ma Mr. Kosa we ansa na makobra ho any say wona so nwene say because enkofo frɛ fire service for na I say omudi ago. I say omudi serious. I say they joke on the phone and see ko bi ba almost so funny. Petrol no na moto. No man na dia. Nya nya yesika. Tisi ya Jimmy. Na se ya yesika be dia agro mo nse petrol wo dia fa ho bai. Ko hye no. Na za be gin tutu so dudu se Tokyo to ye betua. O ha ni sei. Da bi akọ. Ni ye hunu sa de na si. Sebe ta frache. Nti na me ka se Ghana na omo na mpa no kore. Se me ye ko sesi a na no me se ni sika na gosi obi so me frem tiefo omo ti me je check we check omo se mo 2 weeks omo hu sika na de bo mfa omo hwehwem hunu wie ena ni 4 days ya no me de ma de man back edidi na je se ofalumba afafo afre na me di rough na se nka mo se mba ye oman ni yi a mo ba mo ti mi fa sa number ne mam tiefo ntrezi se number we de ya panyina so masidia ya kwamana so masidia na ye ntwe na so na nkyere oman ni nyaze ye mfo mo ni agro e bonza na mo di gugu krom ana mo de se bibia atroka omo nim right ade no ba ye nye all right Brahma Mraso all right on some catches or marry no obi tincha ho ntiase atimdidie no aye didi mpanimfo no ene adwumayefo entwam da e be koso aye wo mu a na se bieso obi ebehye obi ba ne dan ehye ne ma ya fro telephone no wa amfa ba wo ba ye no a ensuo nkan ho no ya wo ba ye no wo de me sen na ebedum jana na ya wo ko kase sie ya ye be kase wo di atem ba wo ba ye no be ye dey ensuo nkan ho ba wo ba ye wo be pede e de na wo be ye yan kire ho no e de na wo be ye dey atade na hye ho no a ye ko ye no safa ase kire sai yedi wo for say na sisi asabita plato mi wura ojam kakra ubewu na wo frɛ fire service a uto nation kurante akire mo agoro ye woni odi agoro ye woni asemato no tam kura ye hye sa na wo ye kɔ no around no obeti dede sa na mani nyina mu kosku ye kire mo ano kire so odi agoro na we de nani abere etu de o ma mi we hu se jada dem na ne badam no wo ye kɔ tu fi se be fire service for mo wo me ba che wo mo mra
na ne hotel nchen kura obefa ni easy phone won fa ba belle sikr won fa da won say Ghana ye mpanimfo ne adwuma yefo se be so yenye serious they can be say seriousness and yenye serious yes man fa we anya brofo nka ne ma bibiri bekam ah na ya me just na me kan kan sister tin ba joka bi say sabi so you see chiri kokwa ini ma brofo me just na hello please go ahead bye it dey be ameka me de wo satem ni de me didi watem me fa chew tremfie ne ka say wo jema no ya me fa ho ade fire service mba ye nyanse bia nim adwene nim eti dan ka mo de mani be hwese mo de mani ene mo na be hwese ampa ahyampa na ahyampa mo se Ghana ye totu ye nyina nye ye totu ye ne bi bia ye nyina ye etobom eye basa je ye hunu do mo hunu do mo ye so bi ko taba bi no odi watam a wotimi di watam wo right so odi watam mo ko fa tade ne nse e be tewuti so no wapampa so ama me hwese me di mani hwese e jana ba shampa ah na again san kwa sesem na mo ye krom ye da ye din ko sesem na mo ye krom ye ah ko kese sie ya kwa sepa bi na ba bia wo se ne wo jam di wo di atam na so se mo we di I want to see hey kese baby share na mo ha taxi pass fire service yo ma ha taxi mo ba ya mo si se free taxi na mo jira otoli na amanfo na de robber si se so na de blame enye kwase asem ta de ne kwase asem disagreement be bi odi watemu a wo di ya wo ba ya wo mo se wo ya wo so so a no je wo katua na no yo no man mo di ba ja for adwuma ba me ah kabe mame kura etwasiri ai kabe mame twasiri me ba adwuma mi nya bi da me adwuma mi nya bi da fire service anu mo mse prison for the fence a prison for them prison officers ana police mempe omu nim de omu ye omu atim de omu pe aye de omu pe mempe sa de ba kwa me tan kamne kwa ye mate me tanka wo dem bia me nyesika de to bia di na Ghana mugu Ghana hu fi sa Ghana mugu Ghana hu fi sa efe mugu Ghana hu fi sa efe sorry for jam using that word I'm so sorry because baby I am na ko kan ni mfa na bokura na me mfa me sorry I adi bi wonu mo ahun ya na shabufuo enu mu kuda to mani yo enu mu kuda to mani ye anu ba no mo MP for no nyuma do say yo mo dia police nyuma do say yo mo dia minister nyuma do say yo mo dia ye nya ya dia sa mo nsam funu mo di gugu ma mu a wo ko kasi mo twenku mo no sa ko sem no mo nyai all right on be jai o mo nya sa ko sem no omo jai from today because I think say more your friend na more car you can't drive an empty car just say you're fine and then mo ko ye din and say come on for cry na we no penifo bi fu ho no mo a wo mu hu no na wo mu ntwu mbo so da wo so so a e be se twom ka o maka twu o da payroll o maka twu so amma so a o da payroll so ti bra wo chinchem ko e be twu o ka o be twom ka say dan be show say dan show say dey bu so a o be jo maka o be ko no mu go mo so ambulance so ya be ka ba na mo di twu cement da municipal no ma to be do office ni asi che ne what baby a she ah ndo mo so mo di jo mo ni ambulance so ne baby a she o mo nye dey ambulance so ne be ka ba na mo di twu cement ndunante o mo tunante say na tu da broche to da bia na se bi ko Ethiopia edwanumla ambulance ene ndam krom saa de saa ayi saa soja fo kakai ene ndam krom saa o chakai o to be bi kwa no for sikem o mo goto aduane no mo pentem and command sa da yi o to be no for sikem all right so mo goto aduane no mo pentem na o mutuo no tina ati o kodum ja hwehwe gwa betia no be san ja o zo aduru ho ntem no nya bia o mu ye serious you are very very serious matter kan se bi fa madam fo hunu ni ewom kakra nza na aturo ja na ba all right Ghana you be ko so yan ko you be ko so ye aye poasum se ya ko wiye fine penny ni adre all right so let me go on it's okay babe it's okay my baby okay
Oh. Okay. So I'm on WhatsApp right now. Hi Diane, you really make me feel good to be an Nzema offer. So knowledgeable, and please let Ojam speak English from Kweku. Obey there, obey I can latter part of the show is in English. So you're going to speak English pretty soon. You're the last one in the air. Hello, I'm Priscilla from Asamakese. I like your show. God bless you all. God bless you right back. This one is from David Asante from Takoradi. In fact, Ojam is a champion and I need his number. A champion. Says, na fifi okoka bia ono de wonte ase Sunday ya netie na you say we statement bia last week as this week obeka say a week bia wono mu wi ni koke 5000 but catch the CID for so won channel there be no the vibe keke I don't think that vibe na sense yi keke or entertaining ni Dabio e dey asem na kai I don't think so. I don't think so. Say no. Saturday. I don't think so. Say the way I would also work on 5,000. Also at 5,000 every month. That me. Na sa adiye no social media no kai. And I make us say or social media vibe. Dabio or can Ghana ha. Obi abetumi abegina social media no wa kan the vibe or asem say the woken ano ko say me ya roba me kunkum nipa. Na waka no ko there be so one ka so ya am robber me say na there be cocaine Ghana ye jetom o ka so odum cocaine was one cocaine ni we every week 5,000 na da bloggers no munya say video no hey kum chacha that be masa muni say video no kum chacha that be obisa bloggers na obo cocaine was one cocaine ni we no na eden no bodin we are some worker. Na sa de no say won te ya be o say we are some. Debi. Fifi ya men yes. Ya men yes. Tie dia make yi. Ya men yes. Tie dia make yi. We are some and a matter said worker. Ba me akasa me say we say won te ye. We share video no. Video no me share ba mate. So ye video. We say what is a worker? Enya sa na worker. Me say mate. But video na kasa me share. But Ghana constitution because the meeting Manchester obi e kasa cocaine ase. Mami yi cocaine in film. What say what we no say worker. Ghana constitution yaji wi atom. Ni bisa question yaji wi atom. Yaji wi ntumu. Eti obi to me pass social media. Empa radio ni TV. Ebe kasa wono every week bia wono we 5,000 eye. And then I make sure say social media games. I mean kasa masa. I don't know what I say. Nisa go kakura. Asisi a chino. Because it's not legalized. Asisi a chino. Me police if one china. Thursday me am call police headquarters ka kwaya complain na me ya chino. Because waka. Dabio. Because what part say we prove one say wa be abeka. Waka. Asisi a chino. Ya kwa check ni moja. Oh fifi Dabio. Na say want to me nchi obi tiera. Oh fifi right. Oh Dabi man say yes sele. Fifi right. Fifi. Say obi no mu wi ni kokea. Eda na maye hu say ebi woni moja mo ye nkwa cheke. Dabi mi bisaw. Obi no mu wi ana kokea. Na se ye pese ye hu a ni ye nya evidence ya ye nkwa cheke. Ye cheke ne brad. Ye cheke. Na fa dey ntin na wo say. Dabi the way we say your social media games. Dabi ni social 85. The question is so opeso o me yakwache efia. That why say we defend no. Me defend na say. That you begin you kura say won teye. Afen na wo say say video no me share ye ba mate. This video no me share ba mate. Dabi what I say? Aniama bi o wa enkoyi. Fifi no kura ye no kura. Ghana yenji wi ntomo. Eti wuntumi ma social media. Awo bra enkola na for dan kasa no so omwate ana omwate ya mesi yetu anamon se metu anamon na so onwa anye bibi amfa ho a na obi di ye ba na se Ghana police etumi tu anamon wa ne ma so ye nya atwom na makeke bi a kire won eye ho amoye nya atwofo a police for so onwa tu anamon wa na se obi di ye ba so on se Ghana se na se emra ni dibi endibi krama
yɛnke nipa enye news nipa kɔka kraman ya na ye news it is on to anamon one that's on to anamon wa fia so as nega wi issue na waka say asafukum chacha